Evde radyoya denge gele. جنابند نوچنا رادیویا دنگی گلدن باشگودارین هیجا ایرو چاری جوتمه 2024 روجاینی لبروکسل ساعت 9 لآمده ساعت 10 امی نوچین سری سبی پیشکش بکن دم آزادی آری براپویه جنان بانگا تفلیبونا میتینگ آزادی یل آمده کرن لوانه به پیشنگی تفگر جنن آزاد تجای لبر آیدن پیریهان آوامه داخویانی دان و بانگا تفلیبونا میتینگ آزادی یا 13 جتمه لآمده کرن داخویانی ده پارلمانتار دم پارتیه گلجان کاچماس ساییت آماده بو و آخفتنه کرو گوت لوی ولاتی بسالان پولیتیکای شرط مشاندن افشار بویه صدام کاوس و کریزین مزن ریبر عبدالله اوجلان 26 سالن دبن تجریده که گرانده تهشتن و نیزی 4 سالانه که بتا آوائی آگهی جنایی گرتن امی ده 13 جوتمه ده لقادا ساسیونی آمده جبو بریز عبدالله اوجلان میتینگ آزادی الدار بخن ام خودیه وی خاکینه او د بیجین ام آمادنه کو به همو گلین لسر وی خاکی د جین ره جیانه که آزاد و کوی آوا بکن ام جبو وی جی تید کوشن جبو شر لسر وی آخی بدایو ببه مخاطب سرکه بریز عبدالله اوجلانه دوی دمل دست بریز عبدالله اوجلان بویره تیکلی بداین تیکلیا به ریبر عبدالله اوجلان رمسوگریه جیانا و کوی و آشتیا مطلقه جبو ویجی امه ده 13 جوتمه ده لقاد استاسیونه یا آمده بن بله جبوری برا گلی کرد عبدالله اوجلان لی اورو ریستان ده هات دانین لی سویسرا باجار اورو ده چرچوه پینگا و عبدالله اوجلان را آزادی جپرسکریکا کرد ره چارسری سیاسی ستان ده هات دانین پارلمانتری پارتیا کسکان خرون مارکوس دیچی سردانا ستان ده کرو گوت کردان نشان دا کو آزادی لی 4 پرچین کردستان پیکانه تکوشینا کردان به باندوره جبر وی که یکو عبدالله اوجلان بسالانه دیگرتیگه هیدهیه و تجرید لسرویت مشاندن دوی دمل دست تجرید بداوی ببه دوی اوروپا آزادی کردان و تجرید بگره دست دوی ام پشتگیری بدن تکوشین و برخودان کردان یال رجالات ناوین لور هاتا گوتن کو لسرانسری جهانی به میلیونان کردان گوت ریبری گل کرد عبدالله اوجلان وینا منه و خودی لی درکت 4 سالن کو تو آگاهی جری برتیه نایگرتن تجرید الامرالیه بن پیکرنا حقوق مافی مروان و نرخین مرواتیه و سوجه ترکیه بپروا لپیشبری جهان وی سجودیکه دوی دمل دست تجرید لسر ریبر عبدالله اوجلان بیرا کرن و آزادی اوی بیمسوگر کرن ریبر عبدالله اوجلان کلیدا پرسکریکا کرده بریان هاجی دولت او مخاطب گرد و جهان جی وی راستی دزانه داخویانی بدرشمه بداوی بو لزانینگاه کامبریج وینه چیروکا آزادی و بسر کبه هات پینسانده هات ناساندن ده چرچوه پینگاوش عبدالله اوجلان را آزادی جبرسکریکا کرد ره چارسری سیاسی ده لبریتانیای داناسینا وینه چیروکا بناوی آزادی و بسر کبه لسالون بشا جواکناسی یا زانینگاه کامبریج هات کرن جوین به پیشنگی مجلس جنان یا جیان هات پیک آنین نویسکار وینه چیروک سین مایکل ویلسون و جنسیاتیفا آزادی عبدالله اوجلان یا نونتوایی رالمر هایدر و گلک اکادمیسیان و خوندکار جی تولی جوینی بون ده دسپیک ده سروکی بشا جواکناسی یا زانینگاه پروفسور دکتر توماس جفری میلی آخوی گوت توریا کنفدرالیزم دموکراتیک یا عبدالله اوجلان چافکانی چارسری همو پرسکریکانه دوی پیواجویا کو گلک شر و قرکرین لجیهانی هنه پرسپکتیفا بریز عبدالله اوجلان گلکی گرینگه نویسکار سین مایکل ویلسون و جنسیاتیفا آزادی عبدالله اوجلان یا نونتوایی رایلمر هایدر جی لسر سینویسیون پیواجویا آماده کرینا وین چیروکی
kirin bersiv kiribun bersiva pirsan dan beştervanan tecrida li gerava İmraliye weke sucê şer pênase kirin û gotin ev encama şerê qirêj û dagirkirina Kurdistanê divê birêz Abdullah Öcalan dem li dest were azad kirin piştî civînê nivîskar Sayın Michael Wilson wê neçîroka azadî wê bi ser keve bi wêneyan jiyana Abdullah Öcalan ji bo xwendekaran îmze kir. Li Darmstadtê ji bo meşa kolnê belavok hatin belavkirin. Li Almanya bajarê Darmstadtê ji bo meşa mezin ya 16 mijdarê li kolnê belavok hatin belavkirin. Hevseroka kecedeke Ewropayê Zubeyde Zumrid jî tevlî xebata meşê bû û banga tevlîbûnê kir. Zumrid anî ziman ku azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan sogeriya aştî û aramiya rojhilata navîne û got. Em hatin dawiya rê. Em demeke gelek kritik dene. Dema azadiya Abdullah Öcalan'ı divê hemû gelên cîhanê yên ji bo azadî wekevî û adaletê tê dikoşin dikin piştgiriyê bidin meşa mezin a kolnê. Li her kolan û qadên bajêr belavok hatin belavkirin. Li Winterthur li dijî êrişên dagirkeriyê çalakî hatin li darxistin li Swîsra bajarê Winterthur bi pêşengiya tevgera ciwanên şoreşger jinên ciwanên têkoşer teko jin li dijî êrişên dagirkeriyê yên dewleta Tirk a dagirker û xıyaneta pedekê çalakî hatin pêk anîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê ciwanan Mîran Mêrdîn da xuyanî xwend û gerîlayên fedayî Rojhat, Zilan û Erdal Şahîd yên li Enqereyê çalakiya fîdaî kirin bi bîr anîn. Mîran Mêrdîn gerîlayên azadiya Kurdistanê yên roj bi roj li dijî êrişên dagirkeriyê dîrokê dinivîsînin silav kirin û got. Em weke ciwanên Kurd soz didin ku em ê xeyalên şehîdan weke ferman bi cih bînin û xiyanetê vala derxînin. Daxuyanî bi duruşmeyan bi dawî bû. بو سمبولا فداکاریه روزگار گاوار روزنامه‌وان گلچیا باران به کورتنویسه کی بحث فداکاریا گریلا روزگار گاوار دکه او دبیجه لبر روناهی ریبر اپو بو شروانه کی گل ود اوغره ده جانی خو فداکر به ویرنگی نشاندا کو چقاسی دلسوزی خاکا کردستانیه نویس وهات دوام دکه مروان شهنالی لنافچه شرنخ هزخی دناوا مالباتا که ولات پاریز ده جدایک بو و بنرخی کردیتی مزم بو. به هستین ولات پاریزیه ده سال 2018 ده بری خدا روژاوا و تبلی ناوا هزین پارستنه بو و ناوی روژگار گابار لخوا کر. پشتی که دولتا ترکا داگرکر ایریشن داگرکریه لسر هرمین پارستنیین مدیای دیجوار کر روزگار گابار بری خدا چیاین کردستانی او تولیناوا رفین گریلا بو. گریلا روزگار لقادامتینا به تیمین تفگر لدیجی هزین داگرکر تکوشین کر. لهمبری اپراسیونین داگرکران دانیا هری پیشته شرکر در بینگران لدجمن خستن. هفره گریلا روزگار ده 27 جوت ماه 2022 ده لقاده برخودانی یا گری هکاری لگری شهید پلنگ کومکه لشکرین دجمن دید و برحی فدایی یا آپویی در بینگران لوان خست. دداویا شرده که 12 لشکرین دجمن هاتن کشتن و 8 بریندار بون هفره گریلا روزگار دوی شریده تولیناوا کروانی نمرین کردستانی بود. هزین پدکه او هولری جوانکه شهید کرن. هزین زروانی ام پدکه به 12 وسایتن زرخی و 5 کسان آویتن سرگونده کورک یه گریدای باجاروک مل عمر یه هولری ده سردگرتنی ده بناوی هزین زروانی و دناوا هزین زروانی و گل ده راگشی درکت و ده انجام گلباران هزین پدکی ده جوانی 20 سالی دانه مدیحین هات شهید کرن
گوندیان گوت هێزین زەرەڤانیên پەرەکê bi behaneya xerakirina malekî ku nû hatiye avakirin avêtin ser gund û ev zulm pêk anîn. Belê acar em xwedî li zimanê Kurdî derkevin êrîşan têk bibin. Mamosteyê navenda çand û ya lêkolîna ziman a Arsîs ya li Wanê Şevket Acar ji ana fêra axivî û got salên dawî êrîşên li ser zimanê Kurdî zêde bûne. Ev jî polîtîkayên sedsalî ye. Dixwazin zimanê Kurdî asîmre û tune bikin. Şaredarî tabloyeke bi Kurdî dalqand êrişî wan dikin. Êrişî konserên Kurdî dikin ji ber ku naxwazin Kurdî di nava jiyanê de bê bikaranîn. Şevket Acar balkişande li ser êrişê ku li ser saziyên Amedê û got divê êrişê de 29 hevreyên me hatin bi çavkirin. Ev jî eşkere dike ku ew naxwazin em bi Kurdî biaxivin û ji bo Kurdî zimanê Kurdî duwarê jiyanê de bê bikaranîn. Zimanê Kurdî zimaneke dewlemend e, zimaneke cîhanî ye, çi bikin bila bikin wê ticarî nikaribin zimanê me tune nebikin. Şevket Acar bang li desthilatdariyê kir ku dest ji vê polîtîkayên ê asîmleyê berdin û got em ticarî dest ji zimanê xwe bernadin û amade ne ku di vê oxirê de her tiştî bikin. Zimanê Kurdî amaneta Mellayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û Mîr Celadet e. Em ê xwedî li amanetê derkevin û bersivê bidin polîtîkayên qirêj. Em ê bi tekuşîna xwe van polîtîkayan têk bibin. Li Agiriyê kesek hate bin çavkirin. Polîsên Tirk di saetên serê sibehê de bi ser mala Adem Purnek ya li navçeya bajêr de girtin. Ji ber ku Adem Purnek li Amedê dijî bi di saetên nîvro de li sûka navendiya Amedê hate bin çavkirin. Hate ragandin ku Amed Purnek bi behaneya parvekirina xwe ya beriya 9 salan li medya dijîtal de bi behaneya propagandaya rêxistinê hatiye bin çavkirin û birîn mudiriyeta polîsan ya Agirî. Belêm hatin da nûçeya dawî li ser rêya Qamişlo Amûdê wesayeteke hate hedefkirin du kes hatin şehîdkirin. Çavkanîn herîmî ragihandin ku duh danê êvarê li ser rêya di navbera bajarê Amûdê û Qamişloyê de li nêzî gundê Xez Xalikê wesayeteke hate hedef girtin. Di encama êrişê de du welatî şehîd hate kirin. Belêm hatin dawiya bultena xwe heta saet yekê em ê dîsa bi hev re bin bimînin dixweşiyê de dem baş.